ରଙ୍ଗବତୀ ଭାରତୀ ତୁ ହତ ବସରେ हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण चैनल स्मिता स्माइल ओडिया को। आशा करुच्ची आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो आज मॉर्निंग वीडियो तो गाधे सारी की डायरेक्ट पूजा घरे तो नीति दिनिया परी मोर जमती पूजा विधि हवा कथा पूजा विधि सारी की मोर टिफिन बनैबा को पळैथिली। आज आमर होता बिरी चकुली जोटा कि मुझे वीडियो करनी तो मो झील सका स्कूल टिफिन नहीं कि जाए से बिरी चकुली बनई थी। तो टिफिन फिफिन करके मोर कौन भाभी आज कि पखाड़ को मोर साग आउ मार्केट रू मिस्टर बढ़िया परिबा आनी फ्रेश फ्रेश माने जह्नी अलड़ी पोटल एगुड़ाक आनी तो मुझे कहली आज टी देसी परिबा अलड़ी फ्रेशटा ही भल लगे अलड़ी जह्नी एगुड़ाक रखीदे भल हुए। तो मुझे फ्रेश फ्रेश ताकू भाजवा जाऊँगी ना अलरेडी मोर कटाकटी सरी जाइथिला। तो 11:30 बेले माँ फोन कला जे बापा आसुच तो मुझे कहली भगवान आज मोर पखाड़ तापर मो संगे संगे बापा पखाड़टा माने कौन मुझे भात गाड़ी ही रखी थाए खाइबा टाइम रे पानी कि अल्प तोराणी थाए पकईकि खाइबे। तो मुझे कौन कली आज कौन करी एमती भाविकी मिस्टर को संगे संगे पठेली मार्केट से जाइए फ्रेश फ्रेश माछ धरिकी आसिले माने बाछिकी आने कहली फ्रेश तो मिलबनी माछ तो से जाइए बाछिकी गोटे भल माछटे धरिकी आसिले। तो देखो बापा अलरेडी पहुँची सारी बापा को सामना को मुझे जमा जाऊनी सत कौच बाहर केते वर्ष है सीना बापा को सामना सामनी मो द्वारा हबनी वीडियो करवा लुचि लुचि वीडियो बनाऊँगी माने बाघ को टे कम डरबी बापा को ताठू अधिक आपण मैंने विश्वास करेंगे मो सामने मुझे वीडियो बनाऊँ बापा को सामने जमा ना आउ समस्त सामने माँ सामने बनाऊँ समस्त सामने बापा जानी मोर चैनल अच्छी वीडियो भी बनाऊँ तथापि बापा सामने जमा भी ना। तो देखिए बापा वीडियो आज बनई पार्टी बापा कौन कौन ना। तो बापा फेवरेट हूँ माछ। तो आज अलरेडी पूर्णिमा हो सारा तो आम मैंने श्रावण मसटा आईस बंद हुए कि बापा गोटे वर्ष है आम घर खाई ना गोटे दिन खाई राति आसिकी तो से दिन मुझे किसी बनई नी माने आमर जो ठाकुराणी यात्रा जो होता ये आसते तो से दिन राति जहाँ तहाँ बनई देदी तो बापा एत दिन पर आम घर गोटे राति रही तो मत तो किसी स्पेशल बनवाक पड़ो। तो माँ को फोन जोगे जोगाजोग कली जना पड़ा दिने पूर्वर बापा मटन खाई तो माँ कहले मटन करे ना मुझे कहली ठीक अच्छे बापा को फेवरेट माछ करके माछ सब अणा सरीगला माछ बेसर करुँचा। तो आमर जमी आगु रेडी करी मु अलड़ी भजा तो प्लेन अलड़ी भजा भी होती आ गोटे जह्नीर भजा अलरेडी मोर बना सरी जाइथिला बाबार माने माँ फोन आसवा पूर्वर। तो जह्नी को मुझे जमी भाजी थी बहुत टेस्टी होता। तो मुझे देखी आपण मानक नॉर्मल किसी मसला बेसी किसी यूज ना बहुत भल होता। तो यहाँ मोर माछ बेसर चलती माने मु माछ तरकारी करे मोर एत भल हेनी माने मसला दिया तरकारी जमी प्याज रसुण अदा कि माछ बेसर मोर भल होता है। तो से सब अधिकांश समय माछ बेसर टमाटो और आंबुल दुईटा जाक पकईकी करे। तो यहाँ मोर माछ बेसर चलती भल से मसला को भाजिकी माछ बेसर हो गला मोर सेपटे बसची आउ एपटे मोर चलती अलड़ी भजापाई। तो खाली टिके सोरिष पियाज कंचा लंका एमती पकईकी करी जहाँ भी आज मोर होता सत कौची माने बहुत टेस्टी होता सब प्लेन होता खाली माछ जहाँ टी मसालेदार होता आउ जहाँ भी रोसई होता बहुत बढ़िया होता। माने मु माछ खाइनी साइड करदेली माछ फ्राए रु गोटे नेली जोटा कि मसला गोला माछरू आउ तरकारी जमा हाथ भी मारिनी आ जो साधा जो गुड़ाक रोसई करी बहुत बढ़िया होता माने मत बहुत शांति लगला से मु खाई देछि। जेहेतु बापा माछ फेवरेट बापा को माछ ही देदेली आ सब साधार टिके टिके देली। तो चलतु देखा मोर केमती कौन रोसई आउपटे अलड़ी भजापाई चलती पियाज फ्राए। तो एमती देखो मत जो माँ फोन कला 11:30 हो जाता
ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏବେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ମିଷ୍ଟରକୁ ଫଟକିନି ପଠାଇଦେଲି ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ। ମାର୍କେଟରୁ ମିଷ୍ଟର ଆଣିଲେ 12:30ରେ ମାଛ। ସେତିକି ଯାଇ ମୋର ମାନେ କିଛି ହେଇନି କହିଲେ ଚଳିବ। ଖାଲି ଚକୁଳି ଖାଇ ଦେଇକି ଭାତ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଅଲଡ଼ି ଜହ୍ନି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଭଜା କରିବି ବୋଲି। ଅଲଡ଼ିଟା କେବଳ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲି, ଜହ୍ନି ବି କଟା ହେଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଜହ୍ନି ଆଉ ଅଲଡ଼ିରେ ମନ ଥିଲା ଯେତେ ମାଛ ହେଲେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିବି ମାନେ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି ଅଲଡ଼ି ମାନେ ମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଆଣିଲେ 12:30ରେ ମାଛ ଆଣିବାରୁ ମାଛ ଧୁଆ ହେଲା, ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏପଟେ ମୋର ମାଛ ବେସର ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଛ ବେସରରେ ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଚିନି ପକାଏ, ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଚିନି ପକାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଏ। ମାନେ ସେ ଚିନି ପକାଇଲା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲର ଖଟାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ମୋର ମାଛ ବେସର ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରୋଷେଇକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି, ମୋତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ବେସର। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଣ ଧନିଆ। ତ ବଣ ଧନିଆ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଧନିଆ ପଠାଏନି। ଏଇ ଧନିଆରେ ମୋର ତରକାରୀ ପକାଇଲେ ସେଇ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ। କେବଳ ଚଟଣି ଫଟଣି କଲେ ମୁଁ ସେ ଧନିଆ ଆଣେ, ଏ ଧନିଆର ଚଟଣି କରେନି। ନହେଲେ ଏଇ ଧନିଆ ମୋର ସବୁ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି। ବାପା ଆସିଲେ ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଦିନ ତ ନାହିଁ ମାସ ପରେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ବାପା ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ତ ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାଘ କି ଭାଲୁ କି ସାପ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଡରିବିନି, ବାପା ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋର ଗଲା। ତ ସେମିତି କଥା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭାଜିବି। ଆଜିର ମାଛଟା ନା ପୁରା ପେଟୁଟେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ 1/2 କିଲୋ ହେବ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମାଛର ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଳାଟେ ଛାଣି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ପିଠଉ ଭଜା ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଇଟା ଭାତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଚିଲି କରିଦେବି। ଆଜି ଆଉ ସେଇଟା କରୁନି, ରଖିଦେଇଛି। ରାତିକୁ କିମ୍ବା ସକାଳେ କ'ଣ କରିଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଆମର ଆଉ କାଲିଠୁ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେବନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ଆଜି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କ କ'ଣ ଖୁଆଇବି ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ପଠାଇଦେଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଉ ସାଲାଡ଼ ହେବ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ସାଲାଡ଼ରେ ଆଜି କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ପିଆଜ ବି ନାହିଁ, ଟମାଟୋକୁ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ସେତିକି ହିଁ। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଡେଲି ସାଲାଡ଼ ଖାଉଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଏବେ। ଏଇଟା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ଆଜିର ମାଛ ଭଜାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଡାଲିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ମୁଗକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗଜା କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ମୁଗରୁ 2 ମୁଠା ନେଇକି କରେଇରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ରଗଡ଼ିକି ଡାଲି କରିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଡାଲି। ଆଉ ଏତିକି ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଭିତରୁ ଡାଲିଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡାଲି ପରେ ଅଲଡ଼ି ଭଜା, ଜହ୍ନି, ତାପରେ ସେ ମାଛ ଫାଛ କଥା ପରେ ଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଉଛି। ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାର, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ସୋଫାରେ ବସିକି ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଡାଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଜା ନାତୁଣୀର ଖାଇବା ଦେଖେଇବି ବୋଲି କେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଟକିନି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଳେଇଲି, ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ଝିଅ ଆଜି ଆମର 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ସାନ ମାମାକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ତୁ ଆଜି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରେ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ପାଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଖାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ନା ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଯେଉଁଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ମୋ ସାନ ମାମା କରିଛି। ସିଏ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାହସ କରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମାରୁସି ବି କରେ। ତ
ତ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ନା ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାରିରୁ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଅମଳ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଯେ